Normal kan yam ka nas dial content baro ni lingwa sama biya kamal ka no online TV channel wala shanga badak ka pai baro ron kina dangro widi dangro do bakal ban ler ti ban keling kan yam to kon ka ler ti bi kon keling like wudnen yen yal gwasa moram kel ku kuma spilayo mishi ti ai ki che resign ko kuma spilayo ban men chalat ban jelinkel jeni ASPL mayo founding member ram kel ni de konti kam ke kuma spilayo ra so ban joling yo do badanen men chalat ke jen wo chat ay ke je ke jene je ko kuma spilayo report den gwadan man dong de nywa ye kel kan kon we ke jen report me chala no take ngani ke gadul gor ka ti chanak no kan gadul gor ton na kare wi ke South Sudan ken yam chan man focus den den ma dan le ro den ban ku we ka dum kuma spilayo mi jiram jidit gorono bi lerti bi ganyo kanere ko ken me ken subscribe ko me take a ler wish bridge bi shamala shi bi jika pet report chano ngwaza me ka banling wa take gadul gor ka dangro ti chanak gadul gor to wa ka diok dundu war ne ro ready na wa ka gadul goram ken dong shi gadul gor kan naka ka bor pi borot la duoben we dorishal kamo ipi bor ke greater pi bor administrative area mijene ka bor ka jongle kula we ka GPA ka jo chalat gwasame wa kan gadul gor dangro wa jen kan wuka ka juba ka dul gor no chalat no en dor chana nyuru ka kre ke tre ambush te chituo da dom ngai kone duobo mom we ka piboro ke gete piboro administrative area la na ka teme changa chanjeli no chane dan wal baro shaga ne ne ti organization ka antam ne mani ku gadul gor content tala do shana wa kana na ka kam duobo shale anyidi area meta kam bor kana great piboro administrative area ka content paiwe ka jom chala da kan gwasme ran information minister wuri shala je ko warshum jol jene kan gadul gorti chaga nyuru ka da dop wana mo ka wudien ka borlo wo dul gor ka juba den rayu na ko gwad mo ne da kon ya na ne dang diok dundo ne ro ka gadul gor non kene cha ne dang jok chaga na kene dang jok ka bot ka ripodan chicken lad of course ngai kon madan le ro da wi bon mi ano daro mom chal gete bi bor administrative area alam ngene ken especially ngene mule charin dak re duar lu en ram yigen jila ne kene so ka ken iten kontila na la ka la na nek da do par ke report chakulat gwasme wachi chong no de gadul gor ka de nak non ko ndor wa mi chiranti wejene no ko ngai kono gwad mi tele kum mi dier so mi aji da do ba chaga jal ko men to ka murle mi aji ga lo jira mi mo no ti ke kwak la ne ken ene mi te ga je ba na nga ken yen dan le road en go man na ka tin na kan ni convoy by the way okay convoy jen na ka mo lo turbil mi te kwak je de so the talk and a conitudian lad take a project man kwak. Then from there, he joined no China or na reader. And I made a legend and the link. One away, Kume SPLA, I will mention lad Guasame, go work on a bank to make Commandant or the no Mutuaka. Mumichituaka, Kume SPLA, I will me, who the men in Turdam, a core resign to the kid Jena, the Kume SPLA. I can would me with Johnny, Kajan Chalado and ASPL my founding member. Ram kel ka kume SPLAyo jen che resign bela kume SPLAyo ichi kume SPLAyo ichi fail kume SPLAyo a failure
no ka democratic reform do badan le kuma SPLA ayo kule fail ke je kwale kwich ka ramadan kule la kwar jare ti jen wana ga man cha gor gwa me ka kwide gude me chwale tijok agwet jen wa senior founding member of the main opposition party la Sudan People Liberation Movement kill Sudan People Liberation Army Morai ke first vice president Dr. Riek Machar jen che jen ka jen che kuma SPLA yo che jagwan of course ngai kon dia la mi jen ke kuma SPLA yo la rodo amoji mi jen ke je no so che agwe de mo che jen wudnen kon ni alo agwe point de waram kel ke SPLA yo no jene wa jene ka ku ko kon paito jen cha je intimidate jen man dana ngai kon ka kan ko lat ko din ti kan kwa ki influence no jana ka kuma SPLA yo ken diane we aka kuma kirm yadi cause jen dan le rode en rami monte mit rar ka ngai ke jiro jin part of SPLA yo ba goro jin ba ji joj en ka do mi mo mi jek special don ba jogo no ne mo kan ti jen ka SPLA yo den ba ji jen so yo bro chumo ke statement ke ranyu bulat no kuma SPLA yo che fail che tene ne kangai kondi ala first vice president Dr. Machar ti rami mo mede kum de dere fail bane tie kwa kanaka ka gwaze dan me ti Dr. Machar me ti ga South Africa charing Machar ni chapar wich ko ni gwejen o ere Machar dan che binyo lunjok no telemishal ke kum SPLA yo. Then after that, Chabin George and Charing Machal Bicholke 2018, could take a gen Malachalke 2018 peace agreement, la reply peace agreement, Edane Chata. So right now, until Latka Guadame, self became a yadit, and on a deal content Tiakum SPLA Uga Kir, Chig would have been a Nuer, a wood Jan. So Lunijan Kapadi Dunga Dung self became a yadit. Go, these are the people they acquire SPLA acquired, they're confused in what. La mweke you know we are lot of no part of SPLA but the agenda didn't taping me ngam shi biling and we would me ngangejemo and or am kel mi SPLA teleran ko these are the people that are being used by self-came yadi and we are yara kuma SPLA so ji and tell me yara kan ko kuma SPLA so ngai kon diale mi tiram mi chitiai mi jien bana dil ngaje no ne jene ke mulo ne je shi Dr. Machar ke fail ka kume ke tel kume mriya leka Dr. Machar kula lene jen lonko de malder brewi ka Sudan bane de ti tinen yon yen gatine la jen ran ke jende ana buwe gwada dana guji lo jin lo just guru jeno bizil ti ke reason ba jo no je kume self ke mi yadi bro de larno ichi kume SPLA yo ichi je kume SPLA yo ichi fail kume SPLA yo lel kene dung family kume SPLA yo lel kene dung Nuer. That is what happened mi jeran ko ba jo ko no kujimi be de laro de ichi kume SPLA yo ichi pan ichi fail so mi jo ke mi lare no kume SPLA yo e failure katir heng ma chate yen ma jiram de ko cholo no kujim wak kodi kuji mandan and le roda ma jimu bujien aran kon barar mi vision ti blows bi bilin ka je but not when chara mo chaji yen tere ti jen ye de blaro che kuma SPLA yo che tere che fail Dr. Machar jara medane time mal 2018 peace agreement tera da den a jara medan la peace signatory medane time kamal ka katum ko ba kore dan ba ja kapchong me kan Dr. Machar tan chukur che de ro de kapchong ne ko gwaseda yen ko teke mental ke ar access ne re konte tang malatete that one again agreement dan ngor ke jogde ne dia eno yere Machar ku ko re dan chi chokan nasa ki mela dunde so right now me charing Machar me chaje yen ti kon dial chunga jinodi chi agenda dien kene de ti jang kan wer ken che chu George clearly and oken ti kan gulu ne jeno bugi te kel ke Dr. Machar they are just using Dr. Machar ko big position to did became kaja so me charing Machar cha yen ga jen ku ko re dan ti to nasir and then yaram ro de chu gor gwad ti pone wuri shal ke student park call che party che yu nyoko me de kaja jen ku ne no
it take ne take a parkour as feel I parkour le che kula gerta me chala I party mene ka gwara cha gwar pinga je bi ka participate so mission mo ala minister parkour me chala adak these are the people that cha kokapin so you kon dial deg mo chan jangat so Ramadan tema men very important person ko ram me mi chi ko tiaye u jane ram ngoten jen o yena tinil perino by the way kuma aspilayo che dem dak me don chen chi gen Canada ti Jordi ti gen kaspilayo che dem fail me don kuma aspilayo gen challenge no a military organization take it che ke ken bon to pop to a chen ti iran bi ti ka ti gen a political organization take a quarter to tin chen joy kan in self kem yadin ngode kan god the alta wa ga feeling and it content ka sfelayo but god me charge ka kan a system brana gen be kuma sfelayo be pol be kuma sfelayo be ladjor ko ba de kulo no kan it content wenam that is one of the reason so no ko resign ko gen benya kuma sfelayo pinche kan de alko ken telem yer medan jita bande ngaye gen dol gat ko te gen Musha feko ko kuma espela yo pin Dr. Macha nothing me chigon ke 2016 what happened and it's ring Macha ya nyo bulunjo jenjile la bina vice president again so ngod jor ran tiaye wala che tiaye tele mu gor kuma espela yo ten men ya mu gor ke gor ni population dan en no go de mal derben chigane de tiene kon no go de weje je yar ko ne de tiene gor kan gwad mu konte ten they will be there when chi konje to bu again but kuma espela yo chicken take kwan kana na da ka shin alor ne dia ga parka male da ne chata nya lus ke je but chicken gor no de kanalo den ta dan le ro de kan kulo lodi ka wala wa corruption mishi did by the way ka yene de kon to kwerga tin ga parin ga long shina go de ne let go shina go de ne pal but why de gor lan midit why de gor lan midit ala corruption o ba wo gor lat mi chale rele lapai Kojin woju ka kwanto ram chimit chi practice ni chang don't let's say it don't jiram la kef ke you can you don't kevi let's say it kevi $200 ka chabla ro bai nang bai bukem $100 ba $100 no mobile da bala kamrada din mi bala moy kalat ma dere ga ko long jen ta dan te ke ano ba ji ku gwan mi corruption chi ngiten wai ka tam yedu but kamrada din ke ba da cha dem no ka keni titi that's the reason why name yen antama chicken no take mal mi de time you know gor ken na kokken na so ne ti wa mu ka kanaka ke 2013 me chi korme to re ke juba men yam dagma char ken la ro kura to ka di mane da ne latke South Sudanese citizen o queen kwara latke je self came yadi chelo no ba national election ba jela ke national election cha schedule de latke 2015 ikir chelele je guje no mo queen kwara wa jela ke bu we ne ka jono which fai resource ne ka pai ka jek den ti kir che on ko ngote ka kurm ti to ga 1991 den ti wijan dial che chu jek that was one of the factor made to kor me to kem yadi to kor ke je ana mo chongulen en ti reng ma charo do we re which yen wadi ale ko ne ti do chegal honna ko no ko target ala a system charal je ka already kan but Nuer tandin they are too blind to see that and when it ti chalu ne jen wo te ka South Sudan mugor kan ode te kamal ko jin mugor jen ne dial buka par dio je dere no ko in kwa lat you have to be humble you have to be leader you have to show leadership no jin kwar no go de te dial de ka go anyok nurun mishi ka we ka ci na cikin wang baka latin je kon ladi la chance la le la kam gara dien ba we le gunyu beri alaka but when me ka South Sudan me ko independent kwa je ke 2011 tele mishi ro den lun mantam an kiriya kulta garun dang de ni 2005 ni me pai John Garang de ma biu what happened I self became yadi de kwarma tele change there's nothing to corruption then especially right now ci ngwana di alcharen kurre valong lo ci corruption ci gudine jen so na me medeten
gwadi dan mo kon kan ite kon ite kel ka dag ma char me tan kamal kon malamo la mal 2013 kore dan ci to me bina kulu ke 2014 2015 to amal char ya leka me bu kor bu kulu to ke 2000 and 2016 take ne to tun ci gen ru kon rai kwide me mi chala gwede one of the people, one of the senior politician mi tin ka gwase da SPLM ayo chaka je ke 2014 ronkin dang road 1 Dr. Machateten ti taban da ngai teten ti general gadot gad ko teten tu do dien mun nyam ka chale la do goro teten so ne dia le teten ka gwas mane me cha ne ti cha ga yu jurri re jamo ka gorgo de leadership de kan nan ka Dr. Machar ko cha ka influence ka je then cho fonde kan ite content wana mo chu kan goro bugo bijien ka kuma chu jena idea da ne chare la ka chu kan boch so chuaring ma char chwa ganyo no ne ina me chala family property a chi national movement ko jenta da nan jin ga kan uri shala gwe da wajen rami la former presidential advisor kejen bo religious affair leader so chere zanyore de kuma SPLM so yene tele mi yara ci tabanda ngaye jen shi par culture jen what ngumi chenye tele mi chenye okay so jen mo de yene lingone ne dia la jeran tele mel di mel be so mi chikana moni ke going ni just mi jene ka pa la ru mo je chok bi den wan ko la lat ko jin ba ju kula nok gwad dan witen de chu lar jene onen na chat ya che we ka pa de dun kir mi yadi de no be kume be da rom char be la jor so namo ajen dan le rod so right now going kan o yet na tnel no jene nang wit nang jere kur wa gur ge jere ma chara kwa ban ji totally kan na atara mi mo je rod no de ma char de chung je kel jene that is the mission and that mission is a failed mission gwa ban yo je kan the report ke la ren biatemal